you're on live on Nkanelo Gingirikani. Nfonela trigger, maswona ne? Nfonela trigger. Yeah. Hayi, mina zinto anukum mara ku kahle ngopfu man ku yikwini where's that part? Hayi baba. Ene na yona lawana. Hayi, mala kona swilo. Hey, stop. Cut. Aye mashaka enonto kambana kinse swino ka me joinile haleni ka Nkanelo wa Gingirikani vito ra mina Mandla Gingirikani wa kumashabani kinse swino ka me joinile. So like what is guys, when last did you hear from Russian army? When last did you hear from these guys? Because the question I have is vangawa voyo tsika music kumbe vuluwa peka we watch gazeli kumbe volulangwa swa music ayi Steve khale va isala va nga twali kumbe va humesa kuma kusuka swi nga twali ayi Steve. So I ni teka trip ni famba ni ya ka Gawula no trigonometry ndekuteni ni la ku vona ku mitirha yini lo ni fika la ni kuma ku va demand swi busy a ku ri busy ngopfu maswona le ku cineni lawani ni ta mi twisa la ku a ku humelela yini mara hi mina Mandla Gingirikani ni khome nhlamulo la na marashiya trigger maswa ku busy ngopfu xitsonga lexi vitana ku xona vekamberi mali the animal ya marashiya the animal sorry ku kamera pa dzinginyika kuna vudzinginyisi byi kona la masopfini. Okay, so antsutsumini ni a ka marashiya ni kuma ku ni la ku twisa ku humela yini wa va nga ri ku humeseni wa swi nga twala swa vona ku ri kivile ku humeseni ni fika ni tshama na vona nyana siku hinkwaro kahle kha hi twa leswi va nga busy va damani va busy guys va damani va busy marashiya ma busy ngopfu leswi nga swi vona la ni kume ku it's like, because I mean Russian army eco music wa Xitsonga in terms of music lowan wa ani kuna ndzumba everyone kuna ndzumba ne kuna yini kuna remix yeah kuna ndzumba kuna remix music lo hello remix kumbe lo vulavulelo wa Papa Rulani kumbe which one is this one? Xikaza dance mina ri xikaza dance means go to watching is swaku music lo ndla ke va Russian army va swa slicker na va Mandla Gingirikani music lo yako inge vi na party kumbe xiseveseve kumbe ntlangu wo karhi inga u tlangisi music lo wa that's why ko cheka tinsimu leti ti nga ku hiseni la xigazeni sweswiwani tinsimu leti ti fambelana ku hi line yaliya ya marashiya ya va trigger ya va slicker na va swa you know va sikiza boys. So ni kuma ku va sala va busy swinene man ni kuma ku trigger busy va sala actually nto ku vele ku endleka tinsimu kahle mo ni nga vulavuli ngopfu mina mo ni kuma trigger amoyene ta hi byela I hope a hlamula phone anla ku ngifonela hi leswo swa valungu ingari network ya ka Gawula ya hi poyila swinene a hi ri busy la guys a hi ri busy ngopfu lava trigger munhu kuma trigger la ata hi byela kahle hi yexe ku ri famba yini marashiya Mandla yini ma busy yini ni no ku kuma mpfumelo wa ku hi mitwisa leswa a hi ka hi swi recorder lani va ta hi nyika if va hi nyika mpfumelo a ni loko mi komba ku ri a ku ri busy studio xa Russian army they are busy ve le ku swekeni ti le ku swekiweni veri loko ku ri homu swekiwa na timhonto munhu va kuma la van'wani vete ni nga hleki ka Nkanelo wa Gingirikani feni va serious mara hi tshikeni swi cela a hi tweneni ku misa loyi u vulavula ku yini I hope mi ta n'wi twa la Trigger, you're on live, you're on live on Nkanelo wa Gingirikani. Fonela Trigger, maswona ne?
ni fonela trigger yeah Mpfukini Mpfukile njhani I hope va ta mitwa laha loko mo vulavula nyana henhla ndzelela henhla nyana no I think hi swona swa ntwanyana se mina ni ve ni mvhakela tolo ni la ku twisa ku famba yini marashiya milowa antivi ku ni nga ku yini ko hina ku wa ka hina hi nge ti voni vhele yeah hi ku ya hi leswi hi tirhisaka swona hina hi titwa hi ri kona hi matimba lama yes a ku wiwangi hayi a ku wiwangi ta ha ri kona tinkwenye hi vulimi laha ka risimu leriya hi ku a hi lo tekanyana break rin'wanyana sungula ku ni le ku mixeni laniwani vulavula hi rin'wanyana a hi teka break nyana mati so ya hi kona okay mi kona mina ti manager sweswa kumbe mi khale mi kha manager yo phela masiku lama se ku nghene moya wa ti manager na yini hi nga manager mina tona ti manager no na switwa no swi kahle ngopfu so ni byeleni loko hi te la gera i fika lani ivi ku fika ku humeleni like just explain everything leswi nga fika swi humelela studio tolo mina a ni nga lavi ku va byela ku ri ku humeleni ku mina wena mini fike a studio ni kuma ku ri wena nhlamulo na the animal yeah ku fika ku humelela yini da tolo yeah tolo ni ku Gingirikani Nkanelo Gingirikani a hi ri busy hi xinile ya ku bulusa nkondo nkarhi wa kona wo bulusa nkondo yeah then ri endliwini ri helini ku xota ko ri masariwa na ku huma ti-release date ya no swi famba hi layini ya swi famba hi order ya kona okay yes risimu right ri endliwini na ni xo ku Nkanelo Gingirikani i ri vonini ri tlile hi leswiwani ni nge boxi ngopfu la ku boxa nkoma mina swi la ku humesa moya lero a ni la ku va twisanyana ku a hi ri busy yini a ni va twisangi phela ni veni ku hayi wo ni nga va twisi ni nga ta va a na ku poxa mara nga va twisanyana ni va twisanyana ni nga sweki i nga ringi munyu ni nga ringi okay wo ringa munyu wo ni ku tshika hi heta ku recorda phela a sweswiwa ni komba i kha hi ba tilayini letiya ta wena wo ni va twisanyana loko hi kha hi yimbelela laha I think loko hi kha hi ri yingisela laha I think hi lawani a ni swi tivi ku hi ta ritwa na ya ta ritwa na mina ni tlange nkarhi wa mina ri ku finalize wa yitwa la wa yitwa hi manito kumbexana u ni pfulela xipikara lexiwa kumbexana ta switwa ya pfulela a ni hambi swi tondla echo ke a wu swi twanga i swi twini hayi a ni la ku rhasa ngopfu mina a ni la ku onha swilo hayi nga onha ngopfu na loko wo ya laha ka ku leri hi rin'wani oh okay hayi mi ta ze a ni kumi mara ku kahle ngopfu mani ku hi kwini where is that part hayi baba ene na yona lawana hayi mani la kona swilo hey stop cut no loko ri ke ni ri ta huma hi leswi ni nga swi twisa swona ni tshemba ku ri hayi no swi ta dlaya swilo laya swi ta dlaya na mina swi twa ku ya swi ta dlaya
ngeni swilo hi byele ku ku va munhu a endla ku swilo a langutele swilo swo ka swi nga kahle. Yeah. So lero vanhu phela la already se bele ku vutseni ku ha ta huma rini ta ri kuma rini phela. Wa tiva ni chava ku hemba hi Nkanelo. Yeah. Ni chava ku hemba mara kahle swi kahle hi ku tshimu ti kona. Okay. All right. Tindluwini nkarhi wo ti nga huma nkarhi munhu u rini hi kona hembaku mara hi ku ti kona swi boha ku huma. And ami helelangi so ami heleliwangi. Ti ta huma ti nga ri yini swi swa khale ra xena a yi humesa siku na siku ku sweswi swa siku na siku vhela ni hi a chela swin'wana. Yeah. Loko masirhelo vhele a hi se promotion na ku tiveka nkarhi luwo swona. Yeah. So ni tin'wanyani ta ku se ni endla swilo swa logikinyana vhele. Vanhu ku ta huma swa kona va nge dlayi kona ta tshama ti ri kona mi thala. I know mi pfa mi hi credita na ka tinsimu tin'wana. Kota yeah. Okay. Hi plus music music awukulu va ku wa khegula kumbe ku khalabya. A swi fana no tlanga bolo. Asipano so bese mo ita eso swi le 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 tanda ti kala and then na loko se nkarhi wa hina wu hinde tala ka huma wa vona. Okay. Lero loko ku December loko ku na gig ku wa busy swinene ta ma vona marashi ma khama tlotlo stage. So marashi ya loko ma nga ri kona gig na ngoma leya ku nga borha hi ri kona. Wa hleketisa dakhala. Hey kuna dikona ri khan diso do yena. Swa marashian leswi swa marashian leswi swa marashian. I don't na cancer trigger Russian army kusukela ka Gawula la. Kansa mina Nkanelo wa Gingirikani kusukela la antivi ku studio xa Nkanelo xi kumeka Joni kumbe la kaya na. Xi kumeka South Africa Mzanzi. Eka store slava hi tsutsuma mani tsutsuma nkarhi wo bin khesile trigger ne. Ya mi nga titimeli. Gingiri. Okay, wena ka rasi mina khesile ka ku trigger kusukela ka Russian army la ka Gawula lava ka va byela ku no va sala va busy swinene. Be loko endle ka timhaka ta kahle swinene koko hi nge mi kombisi nge mi twisi hinkwaswo hi nga ta posha lava ti manager va nga hi ba okay hey why mu humesa team tengeze tu a loko tisa ku no marashi ya makona loko mutisa ku marashi ya makona yes if I'm being trigger and commit trigger la mfana wala ka Gawula la famba na nhlamulo na the animal. No nkizile gas for me joinile leswa anikhosana ka Nkanelo Gingirikani ngikhathi no Russian ama helelangi ama lelwangi and mbele ku humeseni sweswi bala ku humesa ku nga ri khale va ta mi tivisa vona vinyi a no la ku no qotlana na swona na mina loko ni ya ka Gawula ni kuma ku hey ku busy swinene ku busy ngopfu va fana lava busy ngopfu and tsakisa hi teamwork ya vona leswi va tirhisaka swona va yisela vanhu va tirha hi teamwork yin'wana yo hlamarisa swinene n'wana na n'wana la i hoxa part ya yena swa people know what they doing these guys swa vona swi off beat. Yeah, most of the things are offbeat, but it works. And then that's not leswi nghenisa ku la swi nyawuli mali loko swi tlanga xirixo xa nyawuli mali loko xi katsakani xi pfanganyisiwa na swi nota leswi tirhisiwaka lahani guys is big stuff. No mandla swa kahle Russian am guys aba supporting criminal gere ni khani ku eka dors ki tswele ki nyora I'm testing to tora salu mi nga titimeli